Ngithanda ukuthi nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi indaba ke ithinte zedisk yakhona la eMzansi hlala nami ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezithinte zama transfer indaba ke zenzeka lapha kumaqembu akuyi PSL. So lambukeli ngizothinta ke indaba ke thinta iKaizer Chiefs kunendaba ke lambukeli seyivelile indaba ke nje ezimnandi ke for abalandeli bawo kaMakhosi sekuveleke la indaba ezithi ke iKaizer Chiefs isisayineke lapha ileft back yayo ke iSuperSport United uAphiwe Baliti. Lezi indaba ke mbukeli ivezwe ngamasource amaningi ahlukahlukene and amasource athembakele even ama journalist even nayo agent yakhe yena kubaliti iconfirmile ukuthi ke iKaizer Chiefs isimsayinile yena ke ubaliti and okunye abakuvezile baveza ukuthi ke ubaliti uzoba ke part of isquad isayo ke iKaizer Chiefs esisoya ke lapha eNetherlands for i-pre-season. So zinjalo ke mbukeli izoke lezi indaba ke evelayo ezenzeka lapha kwi-transfer njengoba ke iwindi livuliwe and yena kubaliti uneminyaka ewu23 and iposition ayidlalayo udlala as i-left back. Zinjalo ke mbukeli ungakhomenta ke lapho ke ezantsi ungitshela ukuthi ke wena ucabangani ngayo ke le signing yayo ke iKaizer Chiefs. Yizo ke indaba ade ngiphathele zona lezi indaba ke nje isematheni indaba ke nje itrenda lapha ku social media. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.